Il-Palestinjani mhumiex waħedhom. F'dawn il-jiem miljuni ta' nies imlew il-pjazzat madwar id-dinja jesprimu r-rabja għall-inġustizzja li qed isofri l-poplu Palestinjan. Sostna dan il-moviment graffiti li organizza mixja ta' solidarjetà mal-poplu Palestinjan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa il-President Amerikan Donald Trump ħabbar li l-Istati Uniti se tmexxi l-ambaxxata tagħha minn Tel Aviv għal Ġerusalemm. Flimkien mal-moviment graffiti kien hemm ukoll membri tal-komunità Palestinjana f'Malta. Net News ħal-kummenta Fadi Hananija, First Secretary fl-Ambaxxata Palestinjana għal Malta. For us, as Palestinians, Jerusalem was, is, and will always be the capital of the Palestinian state. A decision by the US president or any other leader would never change the facts on the ground. Jerusalem has always been the capital of Palestine. We wanted a capital that's free of movement for all those who want to come and pray there. Christians, Muslims, and Jews would be freely to move there and participate in their religious beliefs. Il-moviment graffiti qal li d-deċiżjoni tal-President Trump tweġġew tirrabja lil kull min għandu għal qalbu l-ġustizzja u jilaħħar minn sensiela ta' atti ta' tkeċċija u vjolenza fuq il-poplu Palestinjan li ilhom għaddejjin minnha għal dawn l-aħħar 70 sena.